anangi elalanna atitta perasaan makkada magana benengi narikku iye sampajakku sampajak pacapur. Termasuk sininna amala-amalata, puasata, seketa, hajita, umrata, pasidekata, termasuk iye safarita wadik jaji, angka ibu-ibu lolongangi makkada iye nakapan safari terakhirku oko muslimah. Magai bajaga minggu pemak ga iyarek ga 10 hari ke depan ga nale nyawata pong Allah subhanahu wa ta'ala, iyarek ga naleki lasa pong Allah subhanahu wa ta'ala, iyarek ga makut-tukut-tuki loko safari.